Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Dia kamu leton Dorbar ka Khang yanu ru bat kam don an hiru ban Khang nyimdai hiru election commission ni ditang ki Dorbar sinong ki bangia mir jumon bar ka bapun kotru ni da ai khoblai yobro ki candidate ya ka jingkloi ka jongki ban trilang ba ka ton Dorbar ya ke ek bok ui mo ya ka jingwan sakmat ka jongki ban Jingmynjur lang bangin penlong da common platform. Mawlai tahun Dorbar hags ngi palai ka pulai trik lalingkot arajar phosan klepentep sekipat ba nang sosnong jongisnong ki bahap hapo ka jili jongisnong Mawlai baglapan ni ka Jingmynjur nagi ndrungut ki Kyrtong ki biya khun ni ki election MDC hamolai ka constituency ban penlong no tangi ki common platform ba ben sange no ka jing penlong ki jingalang pat ba ki jingai pat ba baju penlong ki Kyrtong kuma julong hamalai ki samai election. Hak jikran mekilat batai ku board presiden jong Mawlai tahun Dorbar ubah herlambok war berusketri Dr. Marco Mitri klepen syairu baka Dorbar hi kamdon board ban Khang ke jingalap election jong Kyrtong hapo ke constituency henry ya karai la shimlang da jingakran yesngo thu jingmut ha jingalang kablong hakar pu atre kula lingkot arajar phosan hapadeng ginoyalam jong Dorbar bagi hindrungut ki Kyrtong halo kanongrim baga jimpen long ki jingalang pat ba kapin thot hadu kata ki khina school bagi samla pule ki brang pen khre ki examen kot snam ba pher bar kum juru ki pin thot ki let kawan jong pat ba kumbala ju sakhi manla ka san snam tang shupoi ka samai election Kum ka Mawlai tahun Dorbar hadin ka jingshong meeting menin ringkat bat ki candidate baro ki ba ban mi naka Mawlai constituency dia hak present ke jongki pro khan ngila khat meeting bangila pan sngo ki ya ka e ka ba kum kisnong ni sngo don kam ba ni pan sngo khmat jongki ya ka e ka kum Mawlai tahun Dorbar te i ba nang ni khmat ken sedang ki examen di khana ba pher ba da padeng jong examen ke embos la ai ka notification na do banai November hab ken sedang ki exam na do shouting te in between hapadeng jong ta kawan ki election ka appointering te kamot ka di kapor ka ba thnem ba kata ka jingkan ba selection bat kan penthut kan penwet hai ki khana nilai exam ti kum kirang ba snong nilai song nilai perkhan ba ka tahun Dorbar ba ti nilai rai bangin khot ki candidate bat kilai poilot menin kusni hakmat jongki nilai keren nilai pen i jingmon bat da ka jingi hun lang ka jingya Jingmynjur lang ka jongki iwei hadin wi candidate yang ban keren ban pen pau baki ha ekta but iwei li dakli ken kamut kani kadi kanong rim jong ka jing dan examen ki khna nyo ho kata ka biang te baro as nrumut ki pan pau ba ka biang kata ka jinga karan ka jinga mon lang ka jongi kum ka tahun Dorbar kan kat ki candidate tonoi ngi kandidat pada bani iba high social media la kanno ngi kum ka tahun Dorbar bangi khangla nre yang ngi loong yaki ba baro man kisnong ngin penlong ba ki common platform ba la kum no sibu simien kawai kisnong yo ban pandap te ngidon hriu candidate talda ki hriu candidate kilek haman kisnong le sikui ka party kan don lai kan ta tal akta abhai ki khana ibo pri bade bane exam kan ken ta kalau clear pedang lang ba ngin penlong ya common platform baro hriu ngot te kamu leton Dorbar ka Khang yanu ru bat kam don an hiru ban Khang nyimdai hiru election commission ni ditang ki Dorbar sinong ki bangia mir jumon bar ka bapun kotru ngida ai khoblai yobro ki candidate ya ka jingkloi ka jongki ban trilang ba ka tahun Dorbar ya ke ek bok ui mo ya ka jingwan sakmat ka jongki ban Jingmynjur lang bangin penlong da common platform te kani ka de ka jingkwa ka ba ni kwa ban pensai ki umdai ba ka Mawlai tahun Dorbar ka Khang hanai ka de bai tang ka wei ki jingmut ka long ba man kisnong in penlong e common platform baro ki candidate ki yo ban kran ki yo ban pen pau ni la ki jong ki nong rim kata ka de ka nong rim ka jongi kam Mawlai tahun Dorbar ka ban nila kran ye perkhat lang menin hag jing don jong baro ki candidate ki balai Jingmynjur lang pi ka Mawlai tahun Dorbar kamdei ka authority ka bala ban Khang ni kanu ka hok ka political parties ni candidates ban kundok nani bakin le campaign ki suki hagar kom ka suki dika jing kanu menin ka dai bai in consultation da concern ki jongki ba pipreng na ma bagira apo ka yin ya kani ka idea bang ka Mawlai tahun Dorbar kum ka le apo ka MLA election ru bagin Khang ni ban mon Khang de ban ongi candidate dalong bala bagin pele ka road rally te hadian bagi candidate ki donong tu kira pediang ni kata ki hot nginum tre ka road rally ni hun ni ka egarai bagi pembet lang Mawlai tahun Dorbar kiri dalong part and parcel jong decision making
Di menindru kalau komju ni throw gini ka idea, opek ke don ka kata ka jing examination ka bawan kemang, but balai lada kalong ka bala pitre dan mengyaya untuk common platform, way candidate uye, man kubur bu pediang kata. To, kabak lingkong kalong bak kani kadai ka acceptance, jong ki candidate hi ongi pediang, ya ka idea kabak mulai tu nobal ka ai, kabar halor kata kamu itu nubar ke orang to nginya frame yaki kendon bagi le ekap common platform kabalai ngin sapha pada yakini ki kendon ki bagi tho syafi baro ringkat maka permission ngin pan napoki returning officer maka kit clear no omolai ton Dorbar yaka permission untuk pan nambenta juki candidate tikini ki benda ki mengiabat hindrai ladaki dono iba ong ba nama karai kemudian kalau karai with consent dah kajian mon lang tiada kajian mon lang ki onye klat no ni don bor i komor tu ban Khang ku kata nama kadi ka hok ka jengki bikin long public campaign jadi kilik cakmat menda ban bakin tre berman cak kabul platform lu kata kasong haki ki batre kitre ki mong tre ginde kuno gi perkhat om ni kayo long gadu nong juno kalau baik nama ta ka bha ka miat ka imlang ka salang bagali jiar khat bagali point ni for election yang mula tu nubar kamdon authority yenu ban Khang ban penbor le stop yenu na ta kadau gi sakot ya consultation harian bangi khat ada kumta te kamula tu nubar kasi obeki inlai le ni abi de order ngim don bor iban ai order te jingli ga papi ong balada gidon be ki candidate gimam tre kaniru gi bu be hi candidate agi candidate genrai hadu men gasni mangi phone gidon bilang priang hot ngamlen kita pergi orang bagi 4 clear kita pergi balap pedang kita 4 pedang kita siki menghuni ke sistem ke bakal mulai tunu baka penbaik benong penyelet common platform ki kuat ada kawai ga rukom mele ya katangin don board ma ikadege ke for election baru kita ke hok political party candidate mele dari jitu ke jengki dan mereka pergi perkhat kalau wikat berki nama tak jing bah jong ke por kan penwit kan pen kumar ke ya ka puli fiji kena nama ke election bisu tu riwut ikan di tuan riu sen apa stand boss kedeng kali on gila ya experience ini pun sen ti kita gi but sound kaban mi nang tu riwut la bon ikan di mata ti jar karo ti alo gini gi perkhat undai la kan di ong bangin so ya hap ini ka idea tingin don bor ong bagi ki ban nai wan le legislation le ira kom ko di jun million melehi mangai kas kamol tan bakam don bor hi ban ong legislation aina na permission kasong baik ji kala di joki batki respective ramba snong la ni kita snong ngangai bagadi ka kamlam ju firu bapin sangap sanai candidate lu nanti Kyrtong di bala ya kubur lang menin sila da kidang ya kubur di kaju ketian ngin pendap no mengindang kontak iki bapidang bat na mega iki keren lang menin ai dang bat kata ingin ai kerteng kita candidate di badang kwa punya dagan ika common platform ne yo makir gi kalaktin no kata ro kasong ki kemun kai di tuju mulai tu nomor kemun ngimla tu lo kasulong betang uta kemong ne pi hakaji lang nyele kumka concern mo ina di tho isu ina ya don para mangi hi ya rai lang nga ma ai di tho su yo president ne yo secretary ali treasurer ma nyelong lang decision maker ka ju ina so ka ai di tho ek pat kadai bai tapi dah menjur tapi orang ba india kelak no yang tak jingtho ya tak menjur siang kamu ni kita di don lang apa ka meeting nilai assignment buat member buat dia sekai pak simen pak tadi dia dulu asal lang apa kan kita lang tu kan nhau tu ling itu kayu rong hem kanong lum kanong kwal thlong jejau mau yang jepung mau yang rim nong pedeng selai karya marsial jiul Hut muri, mau dan peki, kanton masal, mau roa, sing jepung, ban mau kan roa. Tapi dia yang kam, bagi tahun Dorbar ni mendani isu, pelayo kita jengsan ini, kabalun kami fi kalong lihat kendu kandidat penyu jengsan.